Super Fight Series Super Featherweight. Stephen Lalrindika, 18 years old, and Lalhruaizela, 19 years old. Stephen Lalrindika, 175.26 centimeter, and Lalhruaizela, 170.6 centimeter. And his weight, Stephen Lalrindika, 58.90 kg, and Lalhruaizela, 58.96 kg, and they reached 175.28. Stephen Lalrindika and Lalhruaizela, 170. Boxing style is Stephen Lalrindika of Orthodox and Lalhruaizela Southpaw. And his opponent from Aizawl, Mizoram, red corner, and Lalhruaizela. Oh, Lalhruaizela he boxer chatak ni in tuna hian in state silver, inter-district silver, gold, pro fighter kha anin round of 32. Law ni to bokania boxer chatak ania chuti rual chuan in Stephen hi Muay Thai 2022 atekan local to in pro fight quarter final local to khani bokani sangmi somni kolti khan tuna henan in duai tok viau tura kan ngai ni trust you and give you everything. I'll be a conqueror, 'cause you fight for me. I'll be a champion. Introducing first, standing in the blue corner, 18 years of age and standing 175.26 centimeter, ladies and gentlemen, Stephen Lalrindika. And his opponent standing in the red corner, 19 years of age and standing 170.6 centimeter, and Lalhruaizela. Okay, today the big day for boxing in Mizoram. Many talent boxers are there in this fight series. We give it thanks to Grassroot Boxing Promotion and Crown Boxing Promotion, including Sede Boxing Academy, to this opportunity for all the boxers. This evening, 5 preliminary bout, and after that preliminary bout, main card will be follow. At sangin English haron TV sa uso ngay do na. Mizo trong point karon. Round 1. Ani. So itang kan blue corner is Stephen Lalrindika. Ani red corner in Lalhruaizela. Ani. Ole mu unam do ne Stephen he red corner so he Muay Thai polo khel to chinia tin LPS Pro Fight polo khel to ne quarter finalist sang hela som thile patni khan lo nei to ani atin Lalhruaizela he state a hian silver medal alo dong to inter district silver ba ka gold medal lo to nin pro fight a hian alo khel ve to china ro athen san bera hian round of 32 thleng to bok ani oh professional a hian an voi khat khel na
ve ve ania an debut ania chuti roll chuan kan soi tang han LPS Pro Fight tele amateur ate an lo khel don nol to bokan ni pani hi an film khur dun khoma ya tro phim khur dun khop mai pro cho na ngai to ni e amateur anga han rik bon bon angkha arem chang to treu thin lova tun chuma chuan pro boxing ni do wangin an record hi chin chia thlap thlap zel ani to sia film khur angai om se nei lawa ko than so zung zung po kha arem chang to thin lawani kan huang khian in Stephen Lalrindika le en Lalhruaizela te nek mek ani Stephen hi orthodox kan tiang chi kha ni tin en Lalhruaizela hi southpaw kan tiang kha ani anh pe mol mai an dong fu ve ve lat mai kha chu point kha eng tiang takin nge kan judge ti hian pek don professional hi chon point an pek da tlem dang lam vele dewa amateur a hian chuti rol chuan dang lam tam lu tuk big chuang lawania amateur ten pon round 1 hi chu an la injir chiang ti te point kan soi thenga an la in nor lu tuk lawani engemaw han ti zau hi om vele zau thina ti ba khi chu ala mu nom lu tuk lawani round ni na vela tang chon ron in nuai viau to tur angai la tuna khan in red corner khan dong in a lang tlat mai chiang zet mena donga ma khan Stephen po hen lo nek fu nol to tho boka ton din hona chon an point do mudan tur riat thiam har a 50-50 viau in kalasia Lalhruaizela hi blue corner kan ti khan corner an mani professional la chuan an boxing glove rong hi ni to kher lova an corner an intar rong hi ani ti kan se thiam tlang to nga hi professional boxing po ai zola ngei po kan boy pui kan buat sai nem to se thiam zel tura ngai la ron khatna zo ta der mai mu nom le mai tuna hian in sponsorship lam hian chiar suak zung zung anga English han ti vele chin te nga ya lo se thiamula before the fight begins, we'd like to express our heartfelt gratitude to our esteemed sponsors. Their support has been instrumental in making this professional boxing event a success. We acknowledge their contribution and appreciate their trust in our vision. And thank you to our value sponsor for believing in us. And Grassroot Seconds. Promotion, Clear the ring. Boxing Promotion, LPS Vision, Indian Boxing Council, UC Universal, www.payamhonorary.com, Iconoto and Sete Boxing Academy, and I do play. Okay. Round 2. round 2 chun som le ngala round 1 akhan anin nek fu nol ve ve chuti rol chuan na thama in nek ero ala om lova knockout punch kan tiang khala om te chiam lawani chan chun chang dun khop maya chaklo zok ni pon she In vele ta khiau me round 2 chuan film khur zual khop mai boxer pani te kan sei tak chan khan experience nei an nia chuti rol chuan professional ero chuan an vai khat khelna ve ve ania Stephen red corner hi moi thai te polo khel to nia tin LPS Pro Fight apo quarter finalist te hi lo ni to ania chuti yang bokin Lalhruaizela po state silver lo dong to ania inter district silver lo dong to ni in gold te po lo to ni LPS Pro Fight apo round 32 lo thleng to ni an mel en hian in an fit ani ti hi lam khop mai dro ni an phiar phat me an mani hi thau chia om lo dun khom mai an pani in an tumani ti po a hriata tin an kum hi Stephen
kum som patet nia Lalrindika kum som pakwa oh chon la nia nanau pang dun khop mai an future here bright ani an no pan ngai toin mo nia boxing a hin chance an nei tha tun lai phei chuan khovel huwa banga po han te taila kum som lidon don thlenga oh professional fight nei thei an kat nuk to maya mishing kan changkang jela khovel changkang jela endorsement alo tha chhozel bok nen hai sports dang al poni hi kum upatak tak khel chho thei zel to maya chuwang chuan mizo te pan kan thelu na be tur om lo ni chu mizo thalai te tuna po hian a beina sa le atum na sa chu kong en ki ma pon so na India kram mai pialama khovel ho banga po kan thleng chho ve thei zel to ni nor chun zom zela an film khurdun khap maya oh anani nor round 2 apo hianin an le film khurdun hle ina langani tun din huna chuan oh round Stephena a red glove bun lo zok hi red glove bun zok hi Stephena ania tun din huna round ni an khel to khan she thiam har khom mai oh sponsorship ka kan han chiar chuak ve lenga ijing khanin tu angi kan chairman lawa boxing tun boxing mo nom tak kan en theina hi grassroot boxing promotion te crown boxing promotion LPS vision Indian Boxing Council USI Universal www.pmhonorary.com icon auto sete boxing academy le I do play te anni Seconds. Clear the ring. Round 3. round thum na ai noi chho ve le a round li khel tur ani don ani an la zakhop mai an mel Yeah. ni chuan in chaw mel la lang lo ni tu nge chak zok tur sia thiam a har khop mai thei to pan chua ve professional voi khat khelna ania chuwang chuan professional voi khat khelna tanga chak lo zok ni kha an tum lo ti hriata an khel ta na tangin chiti rual chuan chak zok omangai thin sia tu zok tak chakang mo Stephena attack na samol mol viau mai Lalrindika in veng tra chuti rual chuan Lalrindika hian a distance hi a man thiam chuan a ban sei zok ni a man thiam chuan ha isoi lai pon to ron chan san nei ve nei anei tha em ani anei ve ti kha a chong ka moi lo ani lovania a chan san nei tha em ani chiang chen set mai nan nor chun zum ve a Lalrindika Stephena in veng a chati rol chon Stephena hen ban chu a vai chok nem khop mai vir zok mai Tialanda ni chun knock out chu kan mu rin om lem Ew. lo sia dong ta tat soi zo chia knockdown che polom le kha chu ama ro chu le Stephena a fitness a thra ti chiang ai recover zung mai round thum na hazung le trep tamai thei to pan chho chun zum zela Lalrindika hian a ron nor na chho chang jang me rong top lama chang hian point post score deuh zau mai Stephena tran le zol deuh ngai mo ka ti lia tara round Mizo te po kan changkang tela boxing kon ha so na ama anga han nui zat thla khan nui lu na tur kha om lutuk to lova tuna phei chuan in kan boxer te hi ma bak eng
nei tha tak ten ni ti kha kan hriat a thain ka hria thir tu te point thei to pa boxing hi kan tui pui chho zel angaya tin mizo te game ni hian alanga chuwang chuan in tui pui chho zel ang sa na chan te hre chho zel ang ti kha kan ril ru a bet sela thawm zan lama phi chan fight mu nam tak oh tun lai Mizo boxer kan nei that ber te zinga mi din sang te om pui te zo te tin Evel Thal Hian Junior ti te oh it's real Lalrindika Ah. no si Lalhruaizela Omega Lalrindika ya chi te oh boxer that kha no in London ani LPS Arena a free na en thei reng ani ti kha sai do ni Seconds, clear the ring. Round 4. round 4 chan leta tun round ba khi om to don lawa chak zok zok hi tun round hi la tu zok zok hi overall result apon poi mo don nin alanga ani no review ngai ni tro ni e thei to pan so ve ve a boxer pan hi te chuti urwal chuan har sat na lian takan nei ve ve chu ching takan in fu thei lo ve ve hi nin alanga tin kan sei fok china amateur vela anin heka rang deuh dewa chiang ta tangai nek ang hi professional hen mu tur tam lo ni mong changa ni han nek tro angai chang om chin boxing tin film khur te hi ngai to ma ni anga chuan mo pro anga chuan in film khur ngai em em a boxer tha tak ten lo ni bok nen khanin ani mo dang lam na an thlen tir viau kha har sa ve thin te poni anga professional ni na to hen nge dang lam na deuh alo om ve deuh chin nge ni Stefana ala zakhop mai ala ungar ngar me Lalhruaizela chuti rol chuan Stefana po Lalhruaizela pon rem chang ala zong ve reng thowa in ring ve ve anin nek ki chiang taka in nek thi a har bok thin ani alo in veng ve lo thei box si lova round li na bo zo le trip to mai dong zau mai tu na khan anh về lẽ tu na gata da lo zeu te kha lang khop mai to nge ga da thak ai an way full chau wang an way full zo ti shet em china boxer chale boxer ranga phei chuan ka kha anon mu fu chat zel to thin sia chau lu to khian ka da reng poi lo har ve chin deuh bok ne ba na zoi to chuan mo round li na po zo ani le de on der to mai dong le zau mai round li na zo don second som pom to lo zau le ta te ai tu zok tak mo sakang soi tur soi mai tur hawa wang ve atia han en hi chuan in fitness a chuan du thun sam no ati theya round li ani amara chu round li po hi ti ve fe ngai ni boxing anga chuan in a ha thak em em ani
Hello, hello. After the fight, this is the point given by the judges. Judge number 1, 39-37. Judge number 2, 39-37. Judge number 3, 40-36. And the winner by unanimous decision is red corner in Lalhruaizela. Oh, in Lalhruaizela, red corner. Lompui heme, fight bunom tak. Naman chop chua saka. In suti rual chuanin chaklo zok Stephen Lalrindika. Bukan tor. We MM ani di kan soile dun